ke lokho sikubonile ukuthi bantu bayabhubha ngenxa yokuswela lwati. Kube khona lokho ukuthi vele le tinto leti uyatidzinga ngoba wena uthatha ngazuthi uyalapheka kani sonke sithi-draga ukuthi sidle labo spinatshi, emagusha, ama-vegetable onke tithelo sitidle tinjalo, hhayi kusithi tidla setingumjovo, sebakujova latiboni. Asikuyekeli lokho. Coming back-ke ukuthi so eSiyoni ngeke uhlabele leti ngoma leti nje. Umoya wami ulambile. Njengoba sengishilo nje phinde 20 years kungaba khona uyababona laba mina nje ngiyababona nje eMaSwati alambile. Kube khona uyabona nje bayakhala. So kudla sekukhona uthatha ulambile. Then-ke nayo leyo ngoma leyo nje base sibekusile lena ukuthi isho ukuthi umoya wami uyakudinga. Nazo ufika-ke kube khona athi umoya wami uyakubonga. Wena msindisi wami uhleli nami liphumile ilanga because labanye vele ishona embamba nalena-ke umoya wami ulambile ufuna isambulo samazulu. It's a good song because vele sekuthi nje ngicela ningive kahle ngoba yena bakithi umva sisuke nje akwade njengoba ngachaza mina ukuthi leti into leti naleti nalabo Thomoyi i-keyboard yabo nje lamajala lawo nalabafana labashaya lokho nangabe wathi bathola malini nje kuze lo mfana uyashaya i-keyboard nansi athi bazuba-ke bantu utawusuka nalapha bamcelile nalapha emngcwabeni bamniketa imali bakhe imali labantu manje uyakubona-ke nathi wawuchamuka nasebhayibhelini kukhona athi Pawula nje Nkosi yami nakhona babamcala wachamuka nje wakhuluma ukuthi Jesu nje uNkulunkulu ngeke bese sakhatha indlu letingumfanekiso wakhe bese sithi uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu dzinga nje kwakhiwa. Hawu yabisuka. Ngiyambona lo Pawula lona Diana wehle ezulwini baze bathi yabona ukuthi siyatiphilisa ngale nto le. Ngiyakhuluma phela ensukwini yokugcina. Siyatiphilisa ngale nto lena. Yabona ukuthi akusiko nje ukuthi kuphela nakhona besambathisa loyo kunene utakhanza lapha encwadini yezenzo. Akusiko ukuthi nje le nto lesiphilisa ngayo ukuthi isengodini ukuthi silahlekelwe ngumsebenzi even nalesithixo lesi mana basho njalo. Lo Diana lona lokwehla ezulwini kukhona ukuthi lo uNkulunkulu wethu lo godness lo Nkulunkulu lesithixo sisho njalo thina sisengcopheleni ukuthi singalahleka. Base basho labantu sikude longadi ukuthi kwehle ngikhanye nakhona nje ukuthi ngiyibone kwehle ngikhanye benje lami nje ngabona la kalozitha noma lapha ngesheya kwehle ngikhanye enti bese yagijima sesakhala isondo ukuthi kusengikhanye entini ngiyabekisa akhona amasonto la kanjalo. So now uthi uyafunza-ke kube khona ukuthi kwabe sekusuka umsindo thine-ke naso analyze leli verse Pawula nje bekachaza ukuthi uNkulunkulu usingamendi thixo ukuthi utawubeka isigodo lapha bese uyethu ugucakiso. Asengibekise-ke namhla la kungendeka uchamukile umfundisi lapha kaManzini eMbabane wafika wathi yekelani le nto le yekuthi nje ndawuchamuka nigucekiyo. So ucabanga ukuthi laba atiphilisa ngako bangeva kanjani. Nani lokukhona ukuthi mnisi uthini? Uthi mnisi uyathi ukuthi mina ngiye lapha lobabe wafika wenda nakho. Uthi uyathi ukuthi umpostoli mina nginiketa iskipha sakhe, nginiketa likhandlela, nginiketa i-olive oil, i-holy water. Lamanti lawa mina angisida la ngigeza ngawo. Uthini mnisi? Uthini? Ngila khona-ke bazane bangakuya baba sengodini yaleti into leti. Njoba ngisho nje ukuthi asitivikeleleni bazalwane. Nyalo futhi khona umuntu ungathi uyahamba nje niyamene akhokha umnkwanja akuhlabe lapha udzilike phansi noma akudubule nje. Lokhu nje kwaseMelika nalokunye kube i-wake up call sekuthi-ke ngithokothisa-ko mina khona emavidiyo ukuthi hawu bazana singakusabi kufa. Futhi-ke nawubuka ukuthi emane nje Nkosi yami sikhuluma but ingesabi-ke bazane sitawukhona nje ukuthi uma sesi-right senicinile emthandazweni ngeke into esabe leti into leti nyalo nje ungesabi nangabe utakuthusa. Incwadi yesambulo chapter number 6 ithi kwabonakala laba bebanqunyiwe emakhanda noma start kuthiwa bebanqunyiwe but nyalo Johane nakangavuka ngathi nalabe badujuliwe in futhi-ke nalona nje labamdubulile ukuthi bese kuba khona ukuthi bamshaya sensanyeni ngikona kona lokho noma-ke kube senhloko abavami lokuthi bangakudubula bakushaye emkhonweni noma bakushaye bafuna nje inzalo tawati ukuthi ya very instantly uyashona shothi bafuna inhloko noma bafuna ini. Yebo-ke nasenhloko kungaba khona ukuthi umlomyi bamdubule enhloko kwabanjani njani but anyways so
uthi ke lo Revelation 6 kwabonakala laba bancunywe ngemakhanda angiphinze lokuncunywa ngilokuthi kufana ukuthi nje eBhayibhelini kukhuluma ukuthi labanye bafelwe ngumkhumbi wokukholwa. That was the means of transport kathina. Namhlanje kungathiwa labanye bafelwe indiza, bafelwe imoto yokukholwa. But nje the message is the same. So kuthiwa-ke bakhala kwathiwa kutaze kube kunini inkosi ungasiphinziseleli kulaba labasibulele. Kwathiwa manini kuthiwa banike etwati ingubo etimhlophe bagcoka kwase kuthiwa-ke manini baze bangeteke labanye njengani. Kutawendeka-ke lokho. Yabona nje futhi ngalokuthi nje indzaba yananga wase-America ikhulunywa bakhona ngasemuva nalabanye. So nawe ubuka-ke ukuthi nyalo ungakhuluma iqiniso sebangakuloya bakufakele shevu nasemasontweni esibonile amasontweni bomazayoni nakuphi ukuthi bani bamloyile kusemphakathi utawuvathi bani ufe mysterious kwendekeni. Lesi sikhathi uma bakusilo liqiniso ngidathi kumbe leli la kubafundisi lokunye nje ukanzi umvule hedeni ngiyabhekisa ngoba Jesu uliqiniso sinele hedeni nokhathi banatha nje lena banatha umcombothi sekuyendeka mina ngibonile bani ukuthi uthethe inkukhu abathi bangeva labantu athi yabona ke bani agcine sesiye emaphoyiseni asimbulale siyenza simdubule. Wena ufuna ukwadi ukuthi noma bekumahedeni bangakamukeli Jesu but leliqiniso kusho ukuthi uJesu wakhona ngoba Jesu uliqiniso. So ngicela bangesabi bazalwane ngiko lokumgcoka kanje nyalo kuba ukuthi mbatha ukuthi inhlavu igeje njengoba sesabekisa ngabo Donald Trump phinze futhi etindzaweni na uhamba ukhona ukubuka ini njengoba nje ngibonele enye ivideo basho ukuthi i-security beyingakanani lapha phinze futhi lona beka sendzaweni ukuthi noma ngabe bekungaba khona ukuthi umuntu uyadubula kube khona ukuthi ibullet ayingeni ngoba kuhle kusolakala ukuthi bona laba ku-security laba laceleni kwalona lo ngumholi nabo khansi ezikwashiwo ukuthi aku-investigate bona. Losho ukuthi-ke ungasoli ukuthi uDonald Trump ngakhathi baku-memorial service yalo kuthiwa lapha i-security iphindze nabo bebahlethe endzaweni ukuthi inhlava ingene ema-glass door. Wow, leni it's because bona la abanceke ngasuka yena naye adubule bese uyadidubula bamthengise nje umuntu. So nje nawubona president noma inkosi nali isotsha lamva kwalo ngoba vele itawuhlala liphathe isibhamu. What if angadutshulwa nguye? Noma senifuna-ke ngisho ngithi mhlambe niyokubona ukuthi usuke nje umuntu wakhokha isibhamu wadubula. Yebo lo mnye ngaba khona ukuthi adutshulwe ngilala abanye abantu bancenaba abantu bagathe president kuba bangi-5 siyathi baba baningi kube bangi-10 nceke bathathu base bathengiwe lapha bathi mbulaleni lo muntu lo emva kwalokho kutaba nje khansi kungagcina sekudutshulwa nakona kodwa. So impilo nje zathi uchubeka niyibona. So kunye nyalo ukuthi asikuthembeni lokuthi isibhamu siyophuma emanti umukha uyobhenda asikwazeki thina lehlala lesikwenda lakhaya ukuthi asidubuleke asilunyati inyoka sithole ingodi. So that sitokhona lokuthi sichubeke singesabi ngoba sokhona abantu abasaba ikona nje lenye ivideo lo myeni akachaza lapha ukuthi umkami ufike wathi hey yathi ngiyesaba mani nawe ukuthi lona bambulelele kona lokho nawe ngiyesaba ukuthi what if manje ngiyathanda leli jali lichaza ngayo ukuthi uchaza kahle lo kunene lokuthi uJesu washo wathi if ungilandzela mina take up your cross be prepared to die. So ngeke bese uyesaba ukuthi ngane masotsha kuba khona ukuthi naku nje sivile namaphoyisa lamanye asatrainiwe ukuthi ayahamba akuphi kubo Malawi. So nawubuka ukuthi bona labase-Ukraine phinze kusekwathathwa phinze lanyalo kuthatha emasotsha lamasotsha lawa lathathwa konje ikhona impossibility ngasho ngathi ningive kahle nini basembuthweni ikhona ivideo lengisabhala emanothi ayo I think itawungena nayo I think namhla bavele namhla ngise-studio lele kukhuluma ngesifungo ukuthi bantwana yini ikhempu sibongile batali kusipha abantwana kule weekend ekhempini sihambile saye eGetsemane ngile WhatsApp Bible senda sifungo lesifungo sethu nje bese kuthenini mina ngilebeka kasho igama lakho mina esenelo somnisi manje kasilisebenzile lokufunga sekuthi nje eParliament bafunga baphakamisa iBhayibheli sibekise lokho sathina singalisebenzisi ke lelo siyethembisa kusifungo sethu ukuthembisa ukuthi nje ngiyanithembisa abazwana ngeke mina nginasetshwala ngeke ngijole ngeke ngephe so kanjalo so lesifungo sethu besithi
sithi mina eSeneliso Mnisi ngiyathembisa ukuthi angeke ngingene esizini lolukhulu. So sachaza-ke lusizi lelikhulu kuthiwa sebesebenzisa wona lamasotsha. So ngicela abazali babe tuned ke sitachaza lokho. So lamasotsha labuthwa konyalo ku-highly possible nje ukuthi hayi not highly possible ukuthi lawa lasatawusebenza nemphikristo ibandla laselingekho. So stay tuned. So nabo bayadi bekunene ukuthi kuvikela live nangase labangwane kusuke impi noma eSouth Africa noma bengikuphi ungacela emasotsha lathide like Israel nje nawubuka ukuthi akhona emasotsha mhlawumbe leseva ukuthi emasotsha achamuka kubo America. IAmerica na ini ngasho ukuthi sesicela nakangwane uphuma emasotsha mhlawumbe lang-20. Labantu labo bayadi nabaphuma ikhona nje lenye ivideo ukuthi khona le Ukraine ukuthi lo commandant nakasho wathi okay nyalo siyale labanye benu we might lose them futhi kube khona ukuthi kutababethe nesikhathi yabona nje uma nine memorial service umuntu nimo honorage labanye abantu kukhona ukuthi nyakhuluma nje nga-COVID bese kude bo memorial service sinaphinde nihlangane bekusuka nje isidumbu lesikhathi kude emlinzela awungcwatshwa yabona suka kubuhlungu. So think about that khasi letitako ngeke sithi ivimbe futhi bazalwane ngiko nje sithi sabatshela abantwana ukuthi lokutawenda athi uNkulunkulu bazalwane asidedise lihlwithe libandla ukuthi lenivele titawendeka lapho climate change kunetangcodo letangcodo ngeke tiphele lethu sekuthi siyathandaza nje tisigeje but nje ngeke kusaphela sayivele isukile until isidediswe. One thing letawenda kusidediswe ngokuthi leti moto tipokushabo tangcotho okay utakwenda uNkulunkulu uthi njengoba kwendeke eGosheni ukuthi utawubona emakhaya bazalwane aphepha sokucalile futhi nanyalo but ngeke kube long kutaba khona sala siphephisa uNkulunkulu ba letangcodo tachubeka tibashaye bani bomfunza kahle Revelation 16 ukuthi kwabonakala sangcotho. So lesangcotho lesi sikhona ukuthi sishaya sithi sikhona lapha kuRevelation 16 ukuthi kwachamuka emathe ezulwini. So it has begun bazalwane really. So nokushisa kwelanga ngeke nje uthi wena hayi asithathazeni siye ensabeni ilanga lingabashisi bani nakhona lapha kuRevelation 16 kuthiwa abantu bawushiswa lilanga. So ngilenhle ngithi buda mina ukuthi akukhona okaboni ukuthi tibonise tithi sesitawuhamba angiphinzi libandla lokuthi lisisuswe sitabe sidediswa ukuthi letinto leti uNkulunkulu ufuna kushaya emaphika ngani ngalesangcotho ashaya emaphika ngani ngikushisa kwelanga kuhle nje ka-UN nenkosi beyile abachubeke bekunene bakhulume but akusawuphela futhi ngihlale ngikuchaza ukuthi asisho ukuthi akuchubeke-ke bese abantu bahanzisa intuthu at least bakulimita but it will never stop because kutawugcwaliseka siprofethi sesingagcwaliseka kanjani isiprofethi but-ke whatever the case is. So emasotsha-ke lawa lathathwako nalabanye ngileti into leti kuba khona ukuthi tiyathathwa bathathwa vele so that kutokhona ukuthi kusebendeke because kusebenta kwaleti into leti vele kuba kuthi kugcwaliseke isiprofethi. So asingakusabeni kufa bazalwane asimeni nje sithandazele ukuthi uNkulunkulu asiprotecte so that sitokhona ukuthi siphephe kuze kufike leso sikhathi. Well sesihambe kakhulu-ke asibuye-ke bazalwane ngicedzele yona le Lord's Prayer sitobe sesiyabuyela kule ndzaba bengcikithi yethu nayindzaba yokuthi babe usho iprogram. So nawubuka-ke ukuthi babe wami wasezulwini ngiyalingcwelisa ligama lakho nakhona sesifundisile-ke yini leli gama akusiye lo Jesus nje but ligama la Jesu yekuyothandaza. So leli gama la Jesu ngiyalingcwelisa ligama lakho ngilobabe yekuya emankayani yekuya steak yekuzila 2 days yekuthengela bomkhulu nagogo imali yekuhlanyela nabomanyolo nalo kuleli gama. Then-ke size number 3 number 1 babe wami wasezulwini number 2 ngiyalingcwelisa ligama lakho. Umbuso wakho sowufikile kimuphi lo mbuso umbuso siyade ukuthi nje symbol ngo-righteousness peace and joy. Losho ukuthi nangabe nje kuthiwa ngiyemankayani angibe righteous ngingabe sengimbabana ngoba nase ngimbabana ngisasi righteous phinze angibe nepeace ukuthi kuthiwa ngiyemankayani phinze futhi angibe nejoy phinze futhi ngithengela abantu batali bami tinto tekulimba angibe righteous ngingabe sengithenga isinkwa nejuice phinze angibe nepeace nje ukuthi sengibathengele inhlanyelo phinze futhi ngibe nejoy ngingabe hey labatali lapha so umbuso ofisa solo into yinye leyo ngiko nje ngasho ngathi le nto leti bo 5 in 1 babe wami wasezulwini nakuthiwa ngithengethe inhlanyelo ngilo umbuso sofikile phinze ngileli gama lelo. Then-ke baba wami wasezulwini ngiyalingcwelisa ligama lakho umbuso wakho sowufikile insando yakho ngiyayenda la emhlabeni iyiphi le nsando
Nyalo nje inthando yaNkulunkulu ithi asithengele badala inhlanyelo. Yebo nathi siyadla. Phindze futhi inthando yaNkulunkulu ithi angiyemangane. Inthando yaNkulunkulu ithi angiyisteki. Inthando yaNkulunkulu ithi angifundze incwadi yaThimothi. So uyakubona ukuthi into yinye 5 in 1 bese number 5 phindze futhi babe wamasezulwini. Number 1. Ngiyalingcwelisa igama lakho. Number 2. Umbuso wakho sowufikile. Number 3. Inthando yakho yendeka lamhla ngiyayenda lamhlabeni nje wendiwe ezulwini. Number 4. Then number 5. Uyangipha namhla lo sinkwa sami semihla ngemihla. Nawubona next year siyabathengela inhlanyelo. Mangane ngeke ngithi ngiyagcina kuya kuzila 2 days. Yekungahlobongi yekungaphingi. Sinkwa sami semihla ngemihla ngemihla angihlobongi angiphingi angebi kahulumende enkampanini. Uyakubona? So into yinye le. So lo namuhla ngilobabe wami. Lo namuhla ngile program. Hawu bazalwane. So ngiko-ke nase bazwane ngikohlele ngisho nje ngibaliza kulomthandazo bese ngithi awungenise ekulingweni. Yabakhanza bayakuthanza lokho. Ngiko basi bangaceda ukuthandaza bangene ekulingweni. It's because ngeke kucedwe ngumnisi futhi kodwa bazalwane you generation. So ngiko Jesu lo mthandazo kahle awucala ngokuthi insathu yakho ngiyayenda namhlabeni uyangipha namhla uthi nje babe wami wasezulwini. That's the introduction. That's the entrance. Uyabona na ungena ku building ukuthi uyangena lapha bese ugibela Ditebhisi noma ke licash uyahamba uyale ku 4th floor. Ngikho nje Jesu nakathi mina ngiligate, I'm the door. Umuntu uyangena ngamafuna amadlelo. Usho iqiniso ukuthi uyabona nje nawe ngoba uthi mangakho lamadlelo bo uyangipha namhla awungenise ekulingweni noma ngabe kutangabani yabo wasala lapha ukuthi uyamenda inibabe wakho. Sowusele Nkosi yami, sowusele nya. Lo mthandazo lapha lothi nje awungenise ekulingweni noma ngabe kutangabani, noma ngabe kutangakuphi, noma ngabe kutangakanani. Noma ngabe sekutanini lokuthi sigcine ngako lokho kungi5 letinto leti ngiyakuthanza bazalwane. Awungenise ekulingweni number 1 noma ngabe kutangabani. Shothi noma bengumuntu noma ngimake lo mncane ngibabe lo mncane ngumzala ngumkami indvodza yami bantwana. Yabo ngoba kukhona ukuthi bantwana kunema 26 bangagwaza ini bana ngakuthumela litulu uthi ushaya litulu ulunye dinyoka bakugwaze uthola ingodi bakucoshisa emsebentini ukuthi lo ntombazana lona noma lo babe lona vele uhleti ngami baphatha ufuna kungicoshisa emsebentini. So kulingwa kunengi nje noma ngabe kutangabani sekabakuloya. Number 2 noma ngabe kutangakuphi. Number 3 noma ngabe sekutangakanani le weight yakho kuyi5 kg kuyini noma ngabe sekutangakanani kwesithathu. Number 4 noma ngabe ke sekuta kanjani yabo uchamuka kanjani uchamuka ngekudla uchamuka ngekubhutha kabi. Then number 5 noma ke sekuta nini kuta entwasahlobo kuta ebusika. So in fact 5 these are key things nako you can break it down njengoba nje ngisho ukuthi lelo prayer bazana incwadi le nkulu lesingathi sina how many pages infinite. So asibekise ke ukuthi still wena noma uthandaza lo mthandazo noma ngabe kutangabani umfundisi ngiyabonga la khasi siloya ngitsathe wethu nawe akababe lomkhulu nawe akababe lomncane wena ngawuthi nje Maswati ngiveni Nkosi yami wenda babe wakho nje ngiko nje bese ngiyafundzisa sengithi nangu Mateyu 16 lengathi mina yathi Christianity nje summarize lapha ku Mateyu 16 lokuthi etikwa lelidwala ngidawo lakha lebandla hayi etikwa Peter etikwa lelidwala ngidawo lakha lebandla la lotaba nesambulo nje ukuthi akhone kuva babe wakhe ngoba Peter nje wathi wena you are the Christ wathi Jesu let me answer you Peter wamangala Peter ngikuthatha lapha. So leli bandla lakhiwa kuPeter lakhiwa ukuthi nje wathola irevelation yakho nami nje bebokungimbeka ngathi Jesu kimi etikwa lelidwala. Anyways kukhona la kuma video lo. So libandla nje lisamarize lapha ku Mateyu 16 ukuthi nakasi Jesu etikwa lelidwala lakhe libandla lami tawubonakala ngokuthi nathi timbawu. Number 1 tawubonakala ngokuthi emasango hayidesa kalahluli meaning yini lamasango lokusaplana ngawe mnisi asesibekiseke nathi asibantu yabalide emthandazweni ya vele noma ngabe kutangabani nansi bakuthanza ke bazalwane baningi nje labayithanza kule prayer ngathi ke mhlambe namhla kumbe batawuncipha mfundisi nasasithandazisa athi noma ngabe kutangabani asilapha nje bekhona ya ngiyile namhla ngawuthandaza kaluzitha benginebatshali sakuchaphasa phambi satandla ukuthi noma ngabe kutangabani ngibani lo ngibese ngaba nangumfana nangu babe lomncane la khaya uthi angeda nje ngoba vele kuyendeka leti thole futhi bacinisile uthi angeda nje la khaya mhlambe anivakashela kutaba khona sokhona logulako ini animathe esikhwameni noma ningasesha lapha egedeni lokunye hayi basakuphatha bakuphatha esikhwameni lokunye nje le presence yabo nje ndathi nilele lapha wonke ama chants
ama spirits uyakhona ama spells basho njalo yes kube khona ukuthi usobhizi nje uyachatha sobona umlomo wakho uthi ebusuku nanisi so uyavuka nakasemthoyi uhamba yakhuluma lakhaya uyaniloya umkhanza uthi usambona wentana ngedandla vele umfana kababelo omncane wababelo omkhulu so hey ngiyakuthanda umfundisi athi nje noma ngabe kutangabani lalela Matthew 16 phinze futhi yona lelo prayer babe wami wasezulwini so utawuda lo mfana nelo October utawuda lo mfana kababelo omncane mhlambe le kubo November le bomhla ka16 bomhla ka18 bomhla kabanibani utawuda mhlambe afike nakethe okhanzakala ukuthi wena bekhona ukuthi baboma sezulwini noma ke sengibeka khashana ngibekise nje ukuthi next week ngimcibele hayi lo wakusasa utawuda mhlambe ncenda mbili hlangane emshadweni noma kuphi so wena notaba khona ngiko nje mina ngihlale ngithi noma ngakhanza umfa agibele imfene egedeni agubha afaka umuthi ngafika ngithi hey nawu uthi imali cela ukungetela phinde uyolanza lo umuthi phinze futhi ngamfakisa nalo muthi ngoba ngiyathi ngeke kusebenze ngoba ngidawadi lokho ukuthi ngitsheliwe kuthi oyemnithi kutawuthi umuntu abela egedeni agubhela into inje so noma ke ngingakatshelwa lesi sikhathi ngikulo akangitsheli but ngiyathi nje ngicela nihloniphe bazalwane ngiyathi nje mina ngingaba khona athi uNkulunkulu pho ukuthi yikuzila 2 days yikuya kalobamba yikuya steak ngilo Matthew 16 ukuthi sambulo sami saleso sikhathi lesi etikwa lelidwala ndawo la khala libandla lipi lidwala etikwa nango lothathola sambulo sakhe nako lokusaplanwa le sokusaplana ke hides emagedeni nakusaphuba nje sukuya kumnisi ngeke ngoba nakufika ndawo hey mina ngibuye emankoyana mina bengizile 2 days mina ngibuye steak mina bengalobamba mina kustock sathi imali engaka ngawuhlanyela nini nje besambile siyohlanyela sine project lesiyendako la ngingakuthathi kabi bazana siyahlanyela nje kube genuine bese kuba khona singule hey yathi labo gogo nabomkhulu eTinzanzana uthi nambe nabalethela irice nashukela yemnisi yathi lokuzile gogo kwa 2 days yemnisi yathi lokufunza udla incwadi yaTimothy wayicetha ngoba ngakhathi ngifunza incwadi yaTimothy ngicetha lokupha bogogo nabomkhulu eTinzanzana ekudla uNkulunkulu uyakuthatha afika athi yes kuhamba kuphuphisa lo muthi uma limandla nje lingaba khona lokho ukuthi likwende lokuthi yikuvuka uthandaze shumakada yikukhahlela ingubo yikuzila 2 days yikudla incwadi yabasethiswa lenika uma ningahlala lapho nje bazalwana kude mani batazi banizama emsebenzini baze bathi bobani bayaloya usho lo mvuzo nakathi uthumela umuthi uthumela ini ukhanza unemlilo lo mlilo ke bazwana ucabanga ngoba mina lokube kunginikele inkinga bazwana ngiyayo nje ngathi ngikhuluma ngamunye wenu ndava mfundisi mina ngisakhona ukufunza leBhayibheli mfundisi mina sengihamba nje ngemsebenzini ngingakathandazi phinza chamuke mfundisi bangilwela emsebenzini nawo bona ke bazwana bafuna nje ngathi lokuloya lo muntu ngete wangena le ngihlale ngisho la kuma video bazwana nje abayifuni le process asengiphize nginikhumbuta bese nikhohlile bantu va like the God of Elijah fire now angisho Elijah lo leniMadingo ngisho lwaseBhayibhelini lokuthi the God of Elijah I bring fire now wena Elijah wendani ngiyakhumbula nje sikukhulumile sinamake mtshale silenye inzawo sibuka nje bazalwane sibathandazela okay last week nasi bazalwane sibathumele odola besikhona khona sithandaza and then sase siyabuya ke sesibuyele kubo after 11 ku honored prayer siyakhuluma nje phinze abantu babe like nami emabhubezini lengifake wona emabhubezi emsebenzini ekhaya bobaba lomkhulu bomzala bomalume la ekhaya vele bangithumela emabhubezi ngeke njengaDanyela wena wendani Danyela so ngasho mina ngathi bazalwane bayafuna le end product ya Danyela i-end product ya Elijah they don't want to go the process ngiko kasole ke esikolweni kube khona abantu babakopisa abantwana bayakopa bafuna kuphasa bangene university uyakubona nje ukuthi kani physically kukhona la ungeke khona yebo kona kahulumende labanye i-license sebayadiza ngiko nje usukhanza umuntu ukuthi uyashaya lamgwaqweni akaphasi lo muntu so uyakubona nje amnikete 10,000 amsayinele iphuma i-driver's license le corruption nayo lenye corruption hulumende ibukene izi-cost abantu lamgwaqweni sekuthi ke angifuni ukusho sinemfundisi ngamkhosta ukuthi chamuke nje umuntu unayo le driver's license lo makaphasi le kudiza nje uyabona ukuthi abantu bafuna indlela ejubelako kuchamuka phi ke le ndlela nasesontweni sekuyangena ke ukhanze abantu Thixo ke Elijah thuma umlilo lekube sikhuluma lokho namake mtshale ngidaze nje naye ngimbude ngithi okay le ngoma ithi siyazi beka elathini isho ukuthini siyadibeka ku-altar sibheka umlilo ozulu asikuthathe ke lo yini altar i-altar it's PTP
place yekuye emangayana le ngihlele ngikuchaza. Then nge-time ngindawo yawo mhlawumbe kungilesibili nakhona maybe 4-5 hours nalo sikwendawo nje. Abantu abaningi nje bangishilo ukuthi siyabonga abazalwane nisdisturb futhi namhla abatshali bala Stake, namhla bala kuMathatha, namhla bala enhlangano, namhla bala Speak. Yes, suke uNkulunkulu ashito namhla irema yakho utayithola Speak mnisi. Nakhona kutaba khona nini nje ngiyakhumbula ukuthi nastaze sithole lo Timothy lo. Siyahamba ngicela ngingakudisho leti indzawo ngiyahamba ke ngiyalena le then nase sengibuya khona la kaLozitha sokhulumile uNkulunkulu. Sengiba nesikhathi ke khona la kaLozitha for something like 3 hours. Labanye babona nje imoto umfundisi upake lapha. Lapho ngakhathi ke sengihambile kujika lena le emva kwaloko nami ke ngase sengiba khona ukuthi le ncwadi ukuthi uNkulunkulu ngiyoyifundzela kaLozitha ngayithatha incwadi yaTimotheo ngathi nase ngicetha khona lapho ngase ke sengiyanithayiphela labanaye WhatsApp bayithola imessage phindze nevideo khona la ka-YouTube. Maswati siyacela ukuthi asidle nencwadi yaTimotheo. Kusho ukuthini ke lokho? Anyways ngoba sebakuvile bazona angibiyele emuva le ukuthi nango ke lokhu taba khona ukuthi leyo ncwadi lena kutaba khona ukuthi hamba uye Stake, hamba uye Speak, hamba uye enhlangano. Phindze futhi kube khona zila ungadli mnisi kulamalanga lawo. Phindze thatha imali lengaka hamba uyohlanyela ukuthi sihlala sinale tinto leti letinsipho labo timfishi bomakhu boma-rice boshukela then ngesinkwa kuba khona ukuthi siyasithenga la emgwaqweni. Kube khona siyabaniketa labantu abadzala emasuphu. Nyalo nje ebusika ngihlale ngisho ukuthi bani bebakha ebogogo basho mfundisi siyabonga abatshali nawe ukhe amacembe nje abhatata wangcongcotha lapha wafaka lesuphu liyehla liphalishe vele ngumshibo loba mhlambe ngeke bonke sibathengele inyama lokuthi nje bathengele emasuphu labanye kona lesuphu nje liyehla liphalishe. Hawu bazana umkhulu umchele weni leni kwendawo ukuthi nevele sister uthi sekuyiminyaka leli gama lethi batshali selethathela lapha. So ngakhathi uhambile ke waya kulabantu laba kunalenye intimbi lotilwa ngalamasuphu ngalabo timfishi ngaletingwa ngaletinsipo. Ngoba labantu abadzala nakafika sakhala abambe achawule mfanami uNkulunkulu azakubusisa. From there ugejwa inhlavu. From there awusamithisa awusamithi awusaphinga awusahlobonga. Mina lenzabe kuhlele tintsabeni nje bazwane bahambe bawuthandazela sibona abahlobonga baphinga. Ngiko nihlobonga niphinga kangaka mina ngebi ngiko neba kangaka mina nginathi tshwala. Le nto lena injengentinto temtimba ukuthi kunemaphathi lapha nalapha. Ngiko nje ngiyakhumbula kuqala ngifundisa ukuthi kukhona ke abantu labathi bangazila 3 days ebandleni. Kube khona ke ukuthi hey lokuthi sizile umpostoli sesizilile vele sesingeke sigule. Bazalwane. Phindze labanye kuyendeka lokusakhokhetha ishumi. Bazalwane. Lomnye kuyendeka lokuthi uthe honor prayer kukhona ukuthi vele sonqobile. Asho nawe ke umtimba wakho belinyawo lunye. Na ubuka ukuthi kunelinyawo kunesandla inini. Lakhaya ke bantwana sabanikete emagama lathi uNkulunkulu uphelele. Nabacetha kubhala lokuthithe. Ukhanza babhala ngiko nje labanye bese nala Facebook sebabhala ukuthi uphelele ngiko ngathi abadelete labanye mhlamba abadelethanga. Yinto lela ngeke ngisho ukuthi imfihlo uba nawe uyayiva ukuthi besifaka ukuthi uNkulunkulu uphelele. Jesu nje naketela emhlabeni ngeke Jesu umkhanze ukuthi yena la always utawukhanza ukuthi Jesu uhlonipha abatali uphela ukhokha umcuba uyathota bazi batali bazi mayelo mfana musibuzo bengeke Jesu ke bese ke lapha akasayi honor prayer bese akakhokha ukuthi lokuphelela kuba khona ukuthi 37 day labanye kuyendeka bazalwane bayendele 37 day fasting acabanga ukuthi ke kuba soyendile bathi ampromote emsebentini ngeke agule kanti ukhanzakala ukuthi akathi khokhe ishumi akaye honor prayer akalifunzi iBhayibheli akathandazi akabahloniphi abatali babo. So uNkulunkulu uphelele asikwendeni konke. Athi ngisuka basitha nje labanye ukuthi nongabe boyile honor prayer ngoba lapho nje bakhanza nabantwana nabo lokhanza bathifakele amabhluko bagcoka kanjani njani uvese umpostoli ubita iprayer 3 days fasting kuthi ngoba nani nihleli nganga mani bapostoli nani babishop ubita iprayer ebandleni kuthi lapha ngatholi umsebenzi sidaweni 3 days fasting baqale ngalesithathu abadle lesine abadle ngalesihlanu ke ba honor prayer bayibreaka ngemgcibelo ekseni labaye mhlambe bataweta njalo nje ekseni ngabo 5 tabe kungena indengane kuthi bayabreaka ke emva kwaloko ke utawubona ke bayashada labashada noma ngibikisa nganomsebenzi ukhanzakala ukuthi bani lo msebenzi akasawuthola hayi ngoba le fasting ayisebenzi yodwa Nkosi yami. Lo munye uzilele 3 days ekhaya kubo akafuni kusebenza kwashadija. Bantwana nje bebakhona ekhempini before sibaniketele besibaniketa kona bebala ukuthi kude liphunga. Ngibe bakathatha umbhobho okay mina ngicela imali yami ningayitiyi
mina ekhaya ngiyatiwasha teacher, angijoli futhi, abanye bacala ebanga, mina kunjani, bese bafundisa kona the same thing, ukuthi bazwane uNkulunkulu uphelele Nkosi yami. Siyacela ukuthi kungabe sekuba yikhwashi yokho kukhula ngenhloko nje ukuthi wena uzilile ebandleni, wena uyaya kuma-honor prayer. Labanye bomake nje kube khona ukuthi uya-honor prayer kodwa indvodza akayihloniphi, bantwana kunjani njani, ama-in-laws kuthiwani lapha, boSikoni nabo boSibali, tonke le tintfo leti bangathi ayisebenzi. Phinze bakhona-ke labanye labagudi nje basengishito nje ukuthi ukhanze ekhaya uyathoda, uyaklina, nje ngeke umkhanze ahamba ebafaneni, but inkinga yakhe a-ede emalini uyamana. So uNkulunkulu akaphelele, sengilenye ngetopic le. So ngathi uNkulunkulu angasendela lo musa. Bengila ekuthenini-ke, so uma sithi libandla lakhiwe lapha kuMateyu 16 ukuthi etikwa leli thwala ndawo lakha libandla lami eMasango Heights. Nyami nje ngiyathi kunetinto letiplanako ukuthi tiyite ngaNovemba. Letinto leti tisaplana ngaNovemba titawushaya ukuthi mina ngithole isambulo sami. Ngoba icala lapha akuthiwe nje kuPeter ukuthi eMasango Heights angeke-ke Peter noma libandla le kuthiwa nje uthi Jesu bathi bantu ngingibani, nini nithi ngibani, konke lokho kuyenteka kithi. Uma nje utaba khona, hawu ngibone umfundisi, ngiyabekisa nje ngakhanza ukuthi next week ngemsombuluko noma ngalesibili, hawu ngibone umfundisi esiteki. Uba wathi-ke ukuthi lokhu yesiteki kufike esambulo mhlambe ngemgcibelo, hey funa athi ngemsombuluko next week uye esiteki. Shosho lo Mateyu 16-ke Jesu ungibutile ngemsombuluko ukuthi Mnisi ngingibani mina, ngicela bakuthathe bazwane. This is very powerful. Lokuthi nje ngingibani nanyalo nje lokunenta le video kukhona nje uNkulunkulu lambuda ngingibani kule weekend. Nami nje kule weekend Jesu ngamphendula kule weekend ukuthi ngingatholakali ngingumnisi kuthiwa nginathile, ngebile, ngibulele kanjalo kanjalo, ngiphingile, ngihlobongile. Umane-ke lokho vele angisho kabi seyindvo lelo siyadika ukuthi le ngiconcern ngako nje nabe kule weekend mhlawumbe ngemgcibelo utamela ukuthi kusasa ngemgcibelo nga4 mhlawumbe utamela ngibe ngumathapha noma kutamela ngibe ngitivalele endlini ngithandaza ngifundza live. Let it be. Jesu tangibuta ukuthi Mnisi ngingibani ngalo 4 kusasa, angimphendule wena ukuthi angihle. Then-ke ngiyathi base ningivile umbuzo uthi yathi mfundisi nyalo excited ngiko labanye bezuveva sebathathe ama-teaching lakhaya sebashumayela ngawo njengoba nje bantwana balakhaya sasho awu bazalwane amanatide emthonjeni lokho ya-excite lokho nasukutholile nje ubagabha ku-honor prayer bese sibabona ngalo kodani phela ekhaya, hayi ngiko banibusisa le kube hey lo ngathi umfana Mnisi niba wathi umfana Mnisi lekini mina umntwana ngimbona ukuthi umbite ekhaya uyetha simple. Otherwise ama-teaching alakhaya niyathi niyabuseka futhi niyakubona ukuthi hey lokhu-ke laba batalwa kuphi but-ke labaningi bakhona ubasa labanye bayahlabela ubone hey kunje nasikhuluma nabo banaleyo ngcondo. A river that forgets its source runs dry. Bantwana labangibo kuba ukuthi even nangeSiswati nje batali lesi sikhathi abathokodwa ukuthi bathumelela imali bafuna nje ukubona wena ukuthi manje siyabonga jabulani lokuthi ugcile ekhaya. Otherwise lokho kuya-excite vele I think sitakuchaza kahle nje lokuthi nakhiwa ngama-teachings naloko ukuthi-ke lawo ma-teachings lawo ezishito ukuthi nje kuba ukuthi achamuka avela ngababa eMalinga njengoba sengishito futhi baba eMalinga uhlala lapha eBhetani. So bese kuthiwa-ke ngema-teaching ababa eMalinga aseBhetani akasiwo ababa eMalinga aseBhetani ukuthi nje asikuhloniphe lokuthi afundiswe lapha eBhetani ngibaba eMalinga but kwaNkulunkulu. Singakho ngoba kwaNkulunkulu-ke nebantwana lakhaya kukhona ukuthi akusiwo kwaMnisi lokho. Futhi lokunye kube khona ukuthi nabo bambuleleke ukanzakala ukuthi hayi ukuthi kuba khona nje labanye labambuleleka ukuthi hayi ukuthi bathathe ama-teaching but kule system noma sithi lesigubhu lo mntuntu loligcobo lalapha eBhetani lalapha kababa eMalinga njengoba ngibekisa. So lokumcoka ngiloko ukuthi-ke sibe nako lokuhlukanisa nanokuthobeka. So bengisabekisa-ke uyabona into leti kuba khona yathi mfundisi ngiyayibona le nto lena ukuthi yathi nanyalo nje ngihamba ufuka umbuko lo Mateyu 16. So bakhona nje lokho kanti uNkulunkulu uyababuta uthi mina ngingibani. Bangaphendula-ke uthi bese-ke uNkulunkulu uyabasida kulokho. Wow. Well, I think sokungendeleke kwabalula-ke asingene-ke kuloko ngoba lo Mateyu 16 ubandi phinze ungilobabe wami wasezulwini. Phinze futhi lokho lesikushito ukuthi sitawuchubeka nalelo prayer
eziwadi ukuthi ibese ichubeka ithini. Asibuye-ke utokubona-ke fakazi wako, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngoba uyadendela ukuthi azangifikise la. So kutaba lula-ke nyalo leli engivele nginiphathele kona basolo lo mgodla ugcwele, but-ke sibuye sisho ukuthi la mavidiyo nasukwenda bazalwane nasitaya ngalo ukuthi hayi mina ngifuna nje ividiyo lemfishane. Hawu, dasithatha apha isikhathi ngoba nanasi nje asisuka siyonela imisebenzi silungiselela nale honor prayer. Kanti kukahle akhona nje lamavidiyo labo 4 hours uyabakhanza abantu bakhona ukuthi bathathe lalelela bona baphoze, akusiyinkinga. Ngoba kwathi kuyanza nje manje thina kusithusi ukuthi manje nani bese nikhuluma kuba kuthi awuye wena awume kudlalwa ngathi bo wakuphi wena usenomlo okhuluma kanje. Lesikhathi esiningi zanto amkhanza kuhledi-ke uyacoca udlala bomdraft. Okay, angibuye-ke ukuthi lalelani-ke bazalwane, babe being a program. So any verse suits, any verse utawukhanza ukuthi nawuthi uyahamba uyokala ngalo litakutshela lokuthi yathi vele ngibaphe. Asibekise-ke ukuthi nasithi-ke babe it's a program. So ingakho-ke sithi babe fathers. So na ungibona nje kuMatsapa, who fathered that? Ungibona ngisembabane ngicele ngaloko, who fathered that? Then number 2, so ngibona nginemoto, sengishadile ngishade nazibani. So ngibona ngigqokena isudu naye. So asesingeneni-ke nokubona ukuthi mfundisi yathi nemambala yathi kubide ukuthi umuntu omdala aze kubuye yena tochaza. Okay, ncesini mhlambe labanye ngoba labanye I think bese bahamba ngahlangothi lunye. Ngicela sibuye nje lokukhuta lehle sikwenda, don't be offended akona. In fact nje these are qualities of a leader. Uzungeke uphokubumbuthela. So asingeneni kule part ukuthi anything loyibonako njengoba sengibekisile ngicela ungagcini lapho. Na ubona umhamba ngemoto ubani uyashada le weekend noma ke bani sona 10 years washada. Anything you fathered it. You fathered it. Leli gama lelithi sibese silakhaya uyibabile lento bengibabe wayo. Manje siba kahle lesingisi you fathered it. Hawu ngibona umfundisi lamba bani. Who fathered it? So phinze futhi babe usho lesithi ngesizingisi you are the result of your more spent time. Wena umphumela wesikhathi sakho mbamba. Ansinalo babe nje na ucabanga yona le nkonzo asembhetheni nje. Akurephana lapho. Daba kona sikwendiwa nako sokunomfana. So yonke nje into ithi babe lo program usho ukuthi your more spent time. Asik-break it down. You gonna love it. Buka-ke sicale nje ngesencele. Lokho ukuthi uyathi umfundisi na ubona abantu sebathi umgwazile lapha. Lo mflendo noma ngikuhlanganise konke ngobani somithisile. You father that thing. La ecingweni yababuka labantu labangcunu. Bakhona nje abantu nami before kufike kimi ngikona ngakusebenzisa bekhona labanye abantu sisakhula beba khona ukuthi lamanye abantu badana ngendeka ukhanzakala uthatha uthanza bhuti isibani la ebandleni kodwa unethi ithombe takhe kunasi sisibani ngoba kukhona lokuhle omunye nabanje banifana sibe sibachazele la umkhanza umuntu ufaka iPP profile picture ushuthile ngoba lesithombe sithi uyasithanza mhlambe bamtshela ukuthi isimali sakhe muhle nakahleka ukuthi faca tigotsi emva kwaloko nasi isithombe uyathi ukuthi i-profile picture manje ngabe singanikopisa ukuthi ikhona indlela ukuthi uyishuthe ngoba nawe uthi uya-screenshot ikhona indlela nje ukuthi ungayithi bayathi labanye angingayisho siyabona singakwathi ngathi ukopisa lo muntu. So emva kwaloko lo muntu ubaleka isithombe sakho so uyacala-ke uyakusoma sogcina ukubinzisa iyacala nje ngento ukuthi uposteleni i-picture hayi labanye ngakhuluma nje kimi bathi phela lena mfundisi i-Facebook. Okay, i-Facebook ngeke phela kusho ukuthi ayisebenzi lapho khona sokwafaka isithombe sakho. So ngiyakhumbula-ke bese kusho ukuthi kunjena uhamba uyozila ku-21 days ukuthi uzilela tinkhanuko kodwa lapha elibonzeni bosisi labangcunu nalaba labafaka emabhodi hawu uyadlala mos wena. Ngiko la khasi sukumile indzaba ukuthi into before uyizilele yizile ngeke ukusebentele into na uyizilela ungayizili. So cala uyizile bese uyayizilela. Labo 2 days bo 7 days bo 21 days ukuthi uzilele ukuthi wena unengane uzilele ukuthi wena unetinkhanuko hawu ngeke kusebe utawucetha nje 21 days tinkhanuko ukuthi ngikulinzele ngikuthi azange uyacetha leyo 3 days sithi we tinkhanuko until uve lesikhuluma kalozitha ukuthi cala lento uyizile bese kuyayizilela then you will get the answer. Kukhona la kuma video ngetulo. Okay, nalokuthi ngasowalaleleni ungagijimi lapha lama video ukuthi ufuna nako asesibe nje ukuthi sifunze the whole chapter
singafuni ilivesi linye because the very same thing lento ke ebandleni ukuthi kungafa bani nje nasingathi sifundiswe ngolesahluko ayisishaka isikhathi lothi lo yena lo mfundisi uthi la appetite leave nalapha ke ithi na inkulumo yemfundisi nayi mina ngifuna na info nayo kalabo TikTok bakufakela imve bese bathambulala the whole sermon so sekuthi you guys you're getting busy and then ke sesibekisile ngokuthi bani sebamgwazile lapha kuphi bani so umithisile you father that thing le ngubo loyigcokile libhloko loligcokile licathulo le moto you father it nyalo nje khona ukuthi abathenga imoto next month now ubonye nosala uthatha impepha nemali deposit ufuna loan in you father it so ngiko kuba khona ukuthi ebazana ngibani babe wena ngo uthi ke Jesu nifute uyihlo nifute babe wena sathana la emhlabeni nabo babe lababili ngasekudla kunababe enkulunkulu Jesu Kristu umoya engcwele ebuthathweni bakhe lokusho ukuthi mfundisi lo mfathi lengishade naye le ndvodza lena lesingena 10 years ngashada nayo le moto lesengineminyaka lengaka leli khaya lami leli uma ngale nje lamanye emakhaya kube khona ngabe lamathela wawuthola njani so sibona likhaya lihle sibona inkomo sibona iselfone who fathered it yeah bazalwane judgment asikameli ijudgment asilungiseni manje asikushiyeke lokho njoba ngishido ngathi ngilethe info lesithi ke bazalwane ngiphinde nginikhumbuda ungagcina khona umfundisi iphoze le video ubhale ama notes ucabange ebe nje lapho ungayiphoza le video ubhale ama notes kuphele bo 3 hours phinde uthi laphinze ngiqhubeke uphume ka YouTube uyonto lenye imisebenzi ungazi udelay bese phinde futhi uyabuya nako le ngikufunako mina ngiyacela nje bazana ukuthi ningehlulwa ngoba ngawuthini esikolweni at least uyafunda lo mnyaka wonke manje mina kuyendeka le nto eminyaka yonke ngifake ku video yini so akungabe lokho ukuthi ke ebenye nje ngathi sale ngima manje lesikhathi ngeke ngisithole maningi lama topics ngoba nencwadi nje akwendeki unophethe incwadi yebiology ukuthi uyayikhanza le ncwadi iting 12 kuna topic number ikutaba incwadi yinye but uyathi sonke nje nasifunze ama novel kuyendeka ufake luthi lapho kube khona ukuthi noma ku mark ukuthi labanye kuyendeka nje abhale idata to mhlambe ngibhizi ngama exam ngase ngiyabuyela ngagcina nini kufunda ngigcine mhlambe 3 years back 3 days back so yahamba kuyafunza so nalapha ke incwadi yebiology bayinye but ibana different topics so nathi ke sivumeleni bazana sakhe video yinye yebo ke ayahlukana lama video kanjalo but nje kungabehluli bazalwane Nkosi yami asesibeni smart I'm begging please kwasho bantu njengoba ngicale kahle nje le asibuye ke ukuthi lenye livesi noma ke amavesi internet abe mathathu ngoba sesikubonile but the key thing nje ngile ukuthi babe wami wasezulwini ukuthi sonke bazalwane lesikwenda kodwa ibude ezichamuke ezulwini lo kwenta ebumnyameni lo kwenta ini kusezulwini noma utayithola le nto le egcineni konke umuntu akuhlanyela kuthi akuvuna nyalo nje bakhona labanye abantu lokho ngithi mfundisi nginemfana nginesisu ngebile ekhaya ngisakhulumisana nabo zibani you father that bosolo wenda iprogram ingakho nje nasikhuluma nalivesinali sebenzisa iOxford Dictionary lithi you shall know the truth will set you free sasihamba ubuke leli gama lithi set utafu ukhanze ukuthi nema interpretations la kubo 7 one of it lihamba embili labo bazana bayithanze leli gama lithi set lisho ukuthi is to start an event of things a process catalyst so the truth will set you free nakuthiwa nje bani hawakha so natsatshwala leli qiniso uqale wakhulwa ukuthi unophila lapho ungcwele watasathane wakusetha so always uqala usethwe to be free so ukuze ube free ukuthi wena sokutholakala sothakiwe ukuthi awusaphili kungcwele but aqale bakusethe ube ne-event nje bohlala i-event nje anyways kukhona la kulama emavideo lo nawe nje ungakunaka la bese uyaguqula ukuthi mfundisi that's being a teacher the truth will set you free phindze futhi lisho ukuthi uqala iprocess lethita akumanje kwende kukhona nje umuntu okhanzakala ukuthi dakansi next year ngaSeptember October utaba meet noma utabe athola ingoti noma utabe kusho ukuthi sebamcoshile emsebenzini lo mvunyalo uqalile emsebenzini abathi akucosha next year ngaOctober so that they set you free ube free let's say nje usebenza naye inkampani naye lokuthi ube free kusebakuyekelisile kutaba khona lokho ukuthi sokucalile nje bakusetha hamba kwe-Oxford Dictionary ubuke onke lama interpreter ukhanze ukuthi kuqala iprocess mhlawumbe sokucala iprocess ukhokha indlu ngeback door lo October nabo March next year hayi emva kwaloko so ucaphela ukuthi yini into lengathi ipho kwenda ema events
ngikho nje labanye ngathi Sathane ubhizi ufuna kuba setha free from rapture, babe free bangahlwithwa, bakusetha sokucale kulala ungakathanda. Anyways kukhona la kuma-video sebakubambile. Asibuye-ke ukuthi uyayibona-ke le nto lena bazwana ukuthi nani ngakucaphela ukuthi emfundisi yathi nje ushuto kahle Nceke Nkosi ukuthi batsala igama nje leli accounting balibreak. Nami uyakubona ukuthi umfundisi ngiko nje ngatile ethi ngivela utawenta lama-video abe nesikhathi, yebo akasimathe kakhulu ngoba khona lama ama-video abo 3 hours la, angiboni ukuthi ngidawufika lapho. But I think sokubonile mfundisi nyalo nje la ngibuka ukuthi ngale gama lelithi babe asivumelane nibazali. Mina nje ngisho ukuthi from certificate, diploma, degree, masters, PhD kanjalo. Ngisho ukuthi nyalo nje lesi sikhona ke nyalo sesisebenzela i-diploma sesicethile nge-certificate. Nale diploma futhi nangakisa exam songayiphasa, but masinyane sidawungena ku-degree. Solo ligama nje linye lelithi babe accounting we breaking down sifaka lama modules. So nangabe uyakuva lokho ngicela utype uthi hallelujah bese ke ufake masters noma bamangaki noma bangu7 noma bo dot utype nje igama ethi hallelujah bese ufaka bo dot noma ufaka masters noma ufaka bomdoli taba kuwe noma babangu5 noma babangu7 noma ukuthi infinite nje utype hallelujah noma lo hallelujah yena yedwa. So ngiyeva ukuthi sesihambisana ke nyala futhi nje ngiyabonga lokuthi ngikukhumbude lokuthi yes mfundisi sengiyabona ukuthi sine besisigcine like nje ebebabe ungenile wafika nje wathi indzaba lethi babe iLord's prayer uyabona bentabashana ngoba vele seyanikopela nitadishin funa ze kubuye mina la studio kanti bazalwane phela bese kudla lesikhathi labanye bagudi bayathi nje umfundisi sitshele igama lethi biology sidahamba ke thina siyogooglisha ngalo. Lapho ugooglisha ngokuthi uphile bungcwele uhlale kuma-altar umfundisi ukhulume wathi babe uresearch phindze nakhona umfundisi ngicela kubuta ukuthi ngiright nalokuthi futhi lokunye utadiva nje noma ke ngibekise kona lokho nje botathi hey mfundisi yathi nami ngicine sengifika kubo Mateyu 16 ukuthi yalo babe kulolo kwendeka kuPeter nje wathola babe wakhe wasezulwini ukuthi wena you are the Christ. Mfundisi ngikumbake lento that's right futhi ke naso uthole no baba wakho anything leplanele yona loplanele yona ngikho le prayer ke ithi babe wethu asezulwini akusingenise kulingweni noma ngabe kutanga abantu noma ngabe mina noma ungangitshela nje ukuthi mfundisi ukuthi abantu nentibhamu mfundisi ukuthi umuntu akuloya nani ngoba lomnye lo babe wami kuyendeka ukuthi kudla kube khona bakhona nje abantu kuba khona ukuthi kudla base baba nokwekhaya ukudla nako kutaba khona ukuthi uyathi kudla bese siyakubeka nakhona siyabapha abantwana kudla usithanda kudla nakwe fridge ingaze konakala nikede sibani but lokunye kuyendeka lokudla kuhlale ngulunja sende sibe busy gcine sekonakala hambani niyokuchitha ningapi netinkukhu ncebe kungafatwa netinkukhu labanye beni babofakazi kuloko phindze nami ngiyakwathi labanye kuyendeka kwanzala sibe batamdubula kwendeke nje yathi namhla kuthiwa ngihlale officeini namhla kuthiwa ngiphume ngana indlela nayo namhla angaye kulala ekhaya kube khona ukuthi futhi mukakhe ngeke akamthembi ngoba nibobona nje lapha emarketeni kube khona ukuthi batakunaka ukuthi egedeni mhlambe nawe ekhaya egedeni noma ngaba khona uvuka uchafade nje bangakumele egedeni ukuthi batakumele athi uphume uvule imoto ini uyachafada but le ndlela le egedeni indlela ehlathini noma ke awendlule ehlathini kuyendeka nje udlule emfuleni noma ngawendlule emfuleni dawendeka nje wendlule ebusuku sokumnyama nabantu bangakudubula bementsabeni lapha ngoba inzabe ekudubula so ukhanzaza lo muntu kwende njani bethe abantu sebasinzisiwe ukuthi hey lapha bese kuhlalele ukuthi nawuphuma nje ekhaya besilethe entsabeni ukuthi ayibona imoto lapha sisitakushanje ngenhlavu lapha imoto igicike noma shalthai igicike imoto ukutshela nje ukuthi hlala obese officeini solo ngilendvo lena ukuthi ke ngingibani namhla uphendule wena namhla ngikuthi angitshela umkami ukuthi namhla ngidawusebenza la emsebenzini inesponge la bese ngizinje the ngiyaphumula emva kwaloko la emsebenzini khona ibathroom noma ke ngidawuthi ekseni emsebenzini ngabo9 ngiye ekhaya athi 70 tawuba umphathi ogcoka isudu eyitolo vele ushito umphathi singenteke across night that's good. Ngiyabeka nje bazalwane ukuthi lokunye angingakusho la moyeni but kodwa kubona ukuthi mfundisi yathi manje siphephiswa irema manje siphephiswa Mateyu 16 ukuthi uyasibuta uNkulunkulu namhla ngingibani ngeke akutshele ukuthi namhla ungaya ekhaya utakutshela ngala sign uve namhla athi mani asengimphendule uNkulunkulu babe wami asezulwini namhla uthi angingadli mani namhla uthi asengamshayeli bani noma ke kube bona ukuthi bani benicoca naye nicoce bekona hayi mani
yathi uze ngiphephise umshado wami, hayi mani yathi uze ngiphephise ngimflo omusha kuthi elo bhuti ngenteka mani bese ngiba nama-feelings naye, asengikhathe nje ukukhuluma naye. Bazalwane, ngabe singaniva nanyalo? Hawu, senidla isikhathi sami kangaka. So babe uyasiphephisa, uyochubeka asiphephise, futhi nguye lo even ne-rapture iyoyinteka ibe ngibabe wasezulwini. Babe wami wasezulwini kube khona ukuthi ngoba iyochamuka ezulwini i-rapture iyochamuka ngaphansi komhlaba. So umuntu awujwayele lokuthi nje konke kwakho ngibabe wasezulwini, konke lokwendako kuchamuka ezulwini, usemathubeni angeke futhi ngisilamahle laphelele langcwele kuthi awuhlwitha. But naba ngiko nje ngathi mina laba labantu asatshwala labahlobo ngako labaphikako nawuthi umfundisi wakho umbuto athi ngeke bahluthelele, it's because vele bona nakusasa abantu badzakiwe. Babe wabo ngisathana, babe wabo wasemhlabeni noma ngidathi kuthiwa babe wabo wakalasha, hhayi babe wabo wasezulwini. So laba nabe bajwayele ukuthi nje bona sebawuhlobonga, sebawuphinga, sebayeba lo hlobo kwendiwa bazalwane. Uthi jwayele umkhuba lomubi ukuthi wena nje babe wakho kule weekend sophindze futhi mane ukuthi nje bantu abasha nini niyalalana nisebenzise amakhondomu ningabonakali kuthuke sekuphunyukile-ke senimitsisene sengingani bana ngamitsise nje bayifile ukhanza kwendeke kokucala naye lo kokucala ngabe lacingweni bekendani ukuthi thinza emtimbeni because babe usho the more spend time ukuthi nayi lento you father that thing. So uma-ke labantu laba khona ukuthi bajwayele ukuthi bona benda babo wabo kunje, hawu, bathi fake emathubeni ukuthi basale. Bese-ke thina lokhani ukuthi siyakhona, yekuyesteki, ini, babe wethu. Asingene-ke ngoba sebakubambile-ke bazo. Ngicela kunipha nangamavesi lamathathu ebebe ngathi abayi-class work, but vele ngidanithi nje fahla kancane, bese-ke sesiyacoca ka-WhatsApp so that into khona ukuthi nisizakale, kunale ngicetha kusho. But wathi ukuthi kahle uba lesikhathi lesi I think bengindawu-elaborate ngalamavesi lawa, but sengidawuthi lesikhathi lesi ukuthi sengi-elaborate ngale ngafaka lokuningi nyalo bese ngithi okay sengicela-ke ukuthi ninendawo-elaborate, otherwise nginawo lama-notes, ngakho nje ningaphendula kahle ka-WhatsApp, ngidawukhona nginimakele ngalo le bengidakusho. Uthishela vele ufaka i-question ngoba usuka nayo i-answer. So le vesi lokucala ngidawuthi nje fahla kancane. Nakasi nje Jesu kuJohn 14 verse 23, noma-ke angingasho nje I'm sorry mani lokukhotha le verse ngendlela ufuna kufundiswe ngolwesehloko. So lokucala kuJohn 14 kakhulu nje lawusebenzisa Amplified Version uthi Jesu uma umuntu agcina imiyalo yami thine nababe sitawehla sakhe indlu likhaya lethu li-amplified nje ithi special dwelling place. Wow, ngilaba umfundisi ngibeke emuva nakahle athandaza athi mina I'm the special dwelling place of Jesus Christ. Ngibekise nje siyathi njalo namhlanje ngesihlanu, njalo ngolwesihlanu I'm special dwelling place of Jesus Christ. Njalo ngema-weekend I'm the special dwelling place of Jesus Christ. Njalo ngabo-October I'm the special dwelling place of Jesus. Uyabona nje lapho ungahamba nje kuphelele ama-hour uthandaza. Siyabona i-prayer bazalwane. Ngicela nje nibe nithandaza kanjalo namuhla. Njengoba namhlanje kuthandaza kwethu kukanjalo, sichubeka nalaba labanye ngabe besolo sinabo bazalwane besingenabo. Ngicela ukuthi niphenduke nje namhlanje ningalali. Iyeta lenye ividiyo and then sitakuchaza kahle. Bese-ke sekuba khona noma ngabe kuyenzeka isikhathi nitshelwa nini ukuthi mhlambe ngabo-2 bese kuthiwa namhla indlela indlela kalozitha. Siyacela bazalwane ukuthi sasho sathi sibohlala silungile. Nanyalo nje ngiyakucela ukuthi asihlaleni silungile so that sitokhona ukuthi ungathi hayi basitshelele eTulu ngoba kona lokho nje kanti yini ukubohlala olinzile basilungisele i-rapture. Ungabe uthi hayi mina bangangitsheli sebangibita kalozitha, please. Ngoba nakhona siyafunza nje ukuthi ngapho phindze futhi akavanga ngakhathi lokho sitakwenda kuze kukhale liciloko ukuthi psychologically even na spiritually kuyakusida ukuthi hlala ulungile ngoba na Jesu ngeke asitshele. Manje suke sona kuphi-ke thina kuba khona ukuthi nyalo bangitshela nga-10 ukuthi kuyiwa kalozitha nyalo nga-1 ini kude lenye indlela lesingangeda ngayo. Okay, kuningi lolukamthwaleni but sivumele siku-ede naloko ukuthi nje sibohlala si-ready ukuthi ngingathi nje ngende kutaba khona lokho ukuthi ngingathi hayi mina ngeke ngikhona ngoba lokho bese sibona into eningi attitude khani ini. So coming back-ke special dwelling place. So then-ke uthi-ke Jesu lapha thine nababe usho ukuthini lokho? Asengikuphe-ke i-clue. Nakathi thine nababe nje sitawehla sakhe likhaya lethu. Okay, asicale ngala ngesencele kumahedeni. Uyabona nje abantu lokhanza athi umbona wende ama-dreads, hhayi ngoba ama-dreads anjani. Umbona wende bo-tattoo, ufake amacici ngala, uyambona nobhudi, yebo nabosisi bakwenda.
mbona uyabhema, uyambona lo muntu loyo ukuthi nawunganasendlini la ahlala khona ungakhanza athi ncamile eligwayi. Phindze futhi ngisho special dwelling place ukuthi thina nababe siyehla lo babe ngiloso muntu akaneprogram leningi ngibekise nje ukuthi ukhanzakala ezinangi lo mfana hawu nabo sisi wakhe bambona namabo makhelwane kukhona nje lomnye lowafaka ivideo ka-YouTube noma-ke ka-Facebook kwaba khona lokuthi bese mbona lo muntu lona ukuthi ugcine nje ubulawa i-HIV and AIDS bese mkhutha but wagcina asithembisa zero ukuthi asigwasa ukuthi nimnakeni. But bese mbona nje namhla kungena intombi lelikhalathi, namhla kungena lo mfisha, lo sidudla. Lesi sikhathi sibona uMarcus Bani, naye sothola lo mfana lo. Damkhanza ukuthi indoda ayikho noma hayi ayinginedisi. Phindze futhi funny enough, yona imoto labacabza kito, lalala nabo phindze khona lapha kulombhedze ngeke awushintshe sinamhla kuthi abani. Same room. Nathi nje sibe nabo bafana lebe bajumise kwanza awu lo mbhedzeni lo. Nawu ngaba nekhamera nje ungabona ungisisi ukuthi hawu kani lo mbhede zolala labantu abanje. Ngilelo vesi ke lelo ukuthi lo muntu lona nangabe uyamthanga ngoba Jesu nakathi uma mina umuntu agcina imiyalo yami mina nababe Jesu ke yini lapho, that's the word and the program. Ungeva leave itakuneli program bani fana nje nokuthi asambeni ngemoto but awati ukuthi asesibone ukuthi sigezile sithatha sikhiya. Phindze nami nje nangathi hey bazalwane asambeni sonke siye enhlangano njengoba kunjani nje kunemhlanga. Yabo kuphumele livi uyezwa na singathi leyo ngiJesu. Then ke bani sebayathi ke program ngifake emahiya ngiye embangweni ngiye enhlangano. That's the thing uta elaborate ke ukuthi yathi vele mfundisi nakathi Jesu mina nababe so silivi nami nje nangathi hey bantu bami kusasa sizabe sosa la mission yabo umtshali ukhokhe livi ukuthi kutabe kune braai. Then ke they will know ngeke nje base bane braai bese balanze amafosholo bakhupha umhlabathi. Kutabuka tinkuni kubuka metshiso kubuka sesefo kubuka inyama efrijini. Okay. Then ke lapho ke bese ngingena invite iningi nje bangishido ke ukuthi so ngicela abazwane bangiphe utokubona ukuthi ya mfundisi babe usho iprogram. And lokho ukuthi ngicela ngaleli verse nothi bazwane siyakubona ukuthi yathi sathana webeleli verse sesibona abantwana bethu noma ihlobo tethu ngomakhelwane ba special dwelling place ngilokuthi sobabona nalapha bebawukhuthuza inhlangano sebalimisa ngolapha labamfu laba bangathola leave nje they know the programs baganga kanjani angathola leave umfana ukuthi ngifuna imali inyalo utawubona usuyithola kanjani uyeba kanjani. Then ke verse lesibili ngileli ke lelithi lelitholakala kuLuka 12 uthi uma umuntu angivuma phambi kwebantu nami ngidamvuma phambi kwababe netingelozi. Ababe kusho ukuthini lo? Ngakaze sicele bazalwane ke betile ngemicibelo wafundisa umfundisi ngaloko bambangala bazalwane. Kuthi senigcine nje nina nisagaza tingelozi ngoba tingelozi njoba nje kulamalanga elibhaleka nengilivesi tingelozi bo Hebrews 1 tithi tithunyelwe kutogatha naye nje inkosi siyibonile kuzilobe yida bokhanza kudeployiwe la. So nemfundisi ushito ukuthi nabe nje ngiyale enhlangano noma inkosi yeze enhlangano noma akalavumisa ungakhanza kubekwe emasotsha la etindzaweni letitsite. So nanathi ke nakuthiwa nje ngithole leave hey hamba mfundisi uye ekalavumisa sengeke bese ngithola ingodi sengishayisa tinkomo senginjani njani ngiloko lakusho ke Jesu. But ke lo babe ke nako lokusicela abazane nalo ke lo verse lelo siyabona ngenteka kulamalanga ukuthi indzaba yaba emojozi ukhumbule igama lami lema account ukuthi nje abantu abambreaki lo babe ukuthi yathi vele umfundisi uyafita uma umuntu angivuma phambi kwebantu nami kusho Jesu nami ngidamvuma phambi kwababe kusho ukuthini lokho naphambi kwetingelosi. Ivesi lokugcina ke ngileli lekuthi Mateyu 7 uthi Jesu akusibo bonke lelo ke lilula ke akusibo bonke labathi inkosi kimi labatawungena embusweni welizulu kuphela ngilabo labenda inzando yababe wasezulu. No mfundisi okay kuphela labenda inzando yababe siyakubona ukuthi lapho kufihla irapture lapha nalaba labanatha tshwala lapha labebako labaphingayo labahlobo ungako batawusalelani ngibani babe wapho kusho ukuthini ke lokho
Hey, nje Maswati akithi nani eSouth Africa nani umhlaba wonke. Ngigcine ngakuthi nje umfundisi washo ubabe kulamanye amavidiyo akho la etulu wathi naba labangasinyela kunabonesi kunalaba sebenza emabhange sisebenza i-accounting basebenza emabhange phindze babothishela bente ema-accounts noma inkampanini bente ema-accounts labente bo-engineering kunala imishini lemkhulu bosimunye bomhlume ekuba khona ukuthi labanye bakhanza bente bo-civil engineering bahlukene bo-computer science wathi mfundisi ebeleni kungaba khona ukuthi kucala ngakufundisa ama-account bonesi buka tibhedlela buka abantu lebenta i-engineering onke nje lama-courses lawa naku bota kwenta mfundisi bota sicela ngesikhathi lesithide ukuthi ukude usifundise futhi bekutaba khona ukuthi angibekise nje mina kube ngoba ama-science subject bengiwathanda nginkonje ukuthi akubona nalabo singisi nabo maths those were my favorite subjects mfundisi kwaba khona bo-computer science wente bo-accounting bengaba khona mfundisi ukuthi nangu-lecturer lapha e-university bewungathi nasita usibita eklasini lakho ngalasikhathi nasi besitaba khona bona laba lokhu ngathi uyabacela beta kalozitha hayi bengekho eklasini so uphumile eklasini sawubanjwa yini vele mfundisi uyabona nje lokwa-7 siyagijimela sesiyochupha eJozi imali but bazwana nawusabetha esondweni injalo nje lento kuthi thina sesona nje ngalo siyekele lokufundisa bo-engineering bo-nursing bo-accounting sitowenda ngala lokwani ukuhloniphi naku nje sekucelile bazana ukuthi yathi noma kunenteke ukhanzakala ukuthi njalo ngoba umgcibelo usukuyafunzwa kungaba betele ngikhaphukapha hayi nabe ngekho batshali kude ke bazana nabe vele niyophunyuka mina ngicela kusho ukuthi ngilimete but kangalimali ngisebenzele igama lelo kuyangivisa lobuhlungu but senginendlela yokuthi ngiphile ngoba uyabona ukuthi bazwane until bambuleleke ukuthi yathi isikolo manje lesi ngingasho ngase lo zitha kusilo lusona this is a school just like you do leti kola leti esisithito or leli tati kubo university kwaluseni kuyengo babani uva umfana ukuthi nangi nje macembe uyabona lesikhathi kuba khona ukuthi hey mngami awunake incwadi so kuyena ngesikhathi athi nya eve buhlungu lokuthi hey sokuphela emalanga ngawende ama-audio kumfundisi ukhanzakala ukuthi lawo ma-audio lo bengibonakala athi ngibhizi but yena uyambona ngalokuthi le cause la indawo kuba khona ke labanye but phindze futhi abuye abe nesikhathi awafaka ama-audio abhadale lesikhathi phindze futhi umfundisi kube khona yebo akwendeki ukuthi awuphela bo-3 bo-4 days but kuyenteka kube khona beginning ya daily kube khona lamalanga mfundisi kunje because wente amakhozi velele eMelika kanjalo so uyakubona ukuthi kuya-understandeka futhi noma ngahamba inyanga yonke ngathi lokuthi akafanani nani ukuthi ngiyitele ngapho senibhaca ukuthi mina ngiyemsebentini awu but still yena nje ma-online prayers uyakhona kuphusha but kunye kube khona ukuthi hey nyalo-ke mfundisi kunje wangivumela umfundisi ukuthi hey ubohle uthatha ngoba futhi yena ukadla uyedwa akafanani nokuthi unathi ngala bekhona thatha nama-hour nanga la kanjena ukhona ukuthi uhambe uye wende uphushe umsebenzi wesikolo well coming back-ke ngicela sibambisane bazwana nalo-ke leli vesi leli ukuthi kuphela lapha insando yababe kusho ukuthini sitabe sesiyabuya-ke siyanipha but the bottom line nje bazwane ithi le nto lena bazalwane nginelivalo elikhulu futhi nangithi ngiyabuka ukuthi kunalo sitawuchubeka sikufundzise uma singamendi lo grade 1 nalo grade 2 kunekwenteka ukuthi sitanilethela standard 1 standard 2 standard 3 bangefa bazalwane ngakho nje ngithi let me go back kancane nje so that sitosebenza nabazwana sikhenikhane so may God bless you uvuleke emehlo uhloniphe lesikolo ungakuthathi ngathi dimvuselele this is a pure school manje angicabangi lokuthi siyose siregister ngoba uNkulunkulu uthanza ukuthi sibe nje so that tovuleke emehlo futhi sitobhaca sibe yiparable singasi nje ngcancana la vele isikolo sibe khona nje ukuthi sifuna ukuthi usibone level uma sikolwa lesi and sihambe embili vele ukuthi simodern noma wenda bunesi wenda buphoyisa wenda emasotsha njengoba nithatha kulamalanga lesi sikolo sithi dozula usotsha uliphoyisa ulunesi ungithishela usebenza ebhange cala la utawubona kusebenza kwakho kuleti info leti ukuthi ungunesi utawubona kutabane success kube nekuchuma nengcubekela phambili. God bless you. Amen.